بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الأربع: العلم والعمل والدعوة والصبر. Bismillahirrahmanirrahim. Буга чейинки сабакта биз 4 маселени жөнүндө сүйлөп баян кылдык. Бул илим, амал жана дават жана сабыр кылуу. نعم. وأخذنا أقسام الصبر الثلاثة: على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله. Жана сабырдын 3 түрү боюнча баян кылдык. Бул Алла Таалага баш үйдө итаат кылууда сабыр кылуу, Алла Таалага арам нерселерден сактануу жана Алла Таала тагдырга жазган жерде сабыр кылуу. الآن ندخل في القسم الثاني: المسائل الثلاثة. Ошондой азыр болсо биз китептин экинчи бөлүгүндө 3 маселеге киришебиз. قبل أن نبدأ في هذه المسائل الثلاثة نعرف التوحيد، لأنه قد يسألك سائل يقول: هل أنت موحد؟ Бул маселени баштаардан мурда, киришерден мурда биз биринчи тавхид эмне экенин билип алалы. Эгер бирден сураса сен тавхид карманасың. تقول: نعم أنا موحد. Сен айтасың: "Ооба, мен тавхид карманам" деп. طيب ما هو التوحيد؟ Эми сурайсың: "Эмне ал тавхид деген эмне?" كيف أكون موحد مثلك؟ Кантип сендей мувахид боло алам деп, тавхид карманам деп айтса. تقول: لا أدري. Мен билбейм деп жооп бересиң. لازم تعرف التوحيد. Сөзсүз не тавхидти үйрөнүш керек. حتى تعمل به وتدعو إليه. Ошого биз амал кылыш үчүн жана ошого башкаларды чакырыш үчүн. نعم. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. Тавхид деген бул Аллах Тааланын өзүнө гана таандык болгон нерселерден Аллахты жалгыз кылуу, ал деген рубубиятында, улухиятында жана ысым сыфаттарында. هذا معناه أن التوحيد أقسام ثلاثة. Демек тавхидтин 3 түрү бар экен. توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. Тавхид рубубия деген Аллах Тааланын өзүнүн иштеринде Аллахты жалгыз кылуу. توحيد الألوهية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. Тавхид улухия дегенде Аллах Тааланы ибадатта жалгыз кылуу, Аллахтан башка эч кимге ибадат кылбоо. توحيد الأسماء والصفات إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفات. Тавхид ысым сыфат дегенде Аллах Тааланын ысым сыфаттарында жалгыз Аллахты билүү. نثبت كل ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. Аллах Таала өзүнө эмнени кандай ысым сыфаттары тастыктаган болсо, жана Алла элчисинин атынан, элчисинин тили менен тастыктаган болсо, биз анын баарын Аллага тастыктайбыз. وننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلة الخلق. Жана Аллах Тааланы өзүнүн махлуктарына окшоштугунан тазалайбыз. وننفي كل ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Жана Аллах Таала өзү эмнени өзүнүн жана өзү китебинде жана элчиси аркылуу өзүнүн эмнени жокко чыгарган болсо, биз дагы жокко чыгарабыз. المسائل الثلاثة: المسألة الأولى خلاصتها أن لابد أن نفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. Демек, ушул 3 маселе деген кандай? Кыскача айтканда, биринчи маселе бул Аллах Тааланын рубубиятында жана ысым сыфатында жалгыз деп билишибиз керек. المسألة الثانية لابد أن يفرد الله بالعبادة سبحانه وتعالى، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائن من كان، نبي أو ولي أو جني أو صالح أو ملك. نعم. Экинчи маселе болсо, Аллах Тааланы жалгыз деп ибадатта жалгыз Аллахка ибадаттарны жана Аллахты эч кимге аны шерик кылбаш керек. Ким болбосун, ал деген пайгамбар болбосун, периште болбосун, же жин болбосун, же башкасы болбосун. المسألة الثالثة البراءة من الشرك وأهله، لابد أن نحقق البراءة من الشرك وأهله، تبرأ من الشرك وأهله بالقلب اعتقاد، وباللسان تصرح بلسان تقول: ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد وما أنا من المشركين، وبالجوارح لا تشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم. Жана үчүнчү маселе биз деген мушриктерден, ширктен жана мушриктерден баш тартышыбыз керек. Ал бароо кандай эмне менен дегенде, биринчиден биз жүрөк менен баш тартышыбыз керек, андан кийин сөз менен, тил менен айтышыбыз керек. Силер ибадат кылганга мен ибадат кылбаймын, мен ибадат кылганга силер ибадат кылбайсыңар деп, жана мен мушриктерден эмесмин деп тил менен айтышыбыз керек. Жана үчүнчүсү биз дене мүчөлөрүбүз менен алардан алыс болушубуз керек. Кандай дегенде, алардын майрамдарына катышпай, алардын бир салтанат бир кандай бир нерселерине катышпашыбыз керек, алыс болушубуз керек. نعم. انقسم الناس في التعامل مع الكفار، مع المشركين، مع اليهود، مع النصارى، مع المجوس إلى طرفين ووسط. Адамдар болсо капырлар менен мамиле түзүүдө, бул болбосун христиандар болбосун, иудейлер болбосун, же отко сыйынгандар болбосун, же башка мушриктер, адамдар 3кө бөлүнөт. Эки чети, эки туура эмес адашкан эки чети болот, жана ортосу болот. قسم يتعرض للكفار بالقتل والسب والشتم وأخذ الأموال. Биринчиси капырларга карата зулумдук кылгандар, аларды өлтүргөндөр, аларга урурлук кылгандар, аларды сөккөндөр же башка сыяктуу. وقسم يشارك الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم في طقوسهم حتى تظن أنه واحد منهم. Экинчи бөлүк болсо, ал капырлар менен аралашып жүргөндөр, алардын майрамдарында, бир кайсы ырым-жырымдарында же башка биз аны деген көрүп, ал капыр деп ойлоп калабыздар. وقسم أو الحق بإذن الله الوسط. نعم. Эми акыркы бөлүгү бул ортону кармагандар. لا نتعرض للكفار لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم، نفي لهم بالعهود. نعم. Аларга карата
لا نتعرض للكفار لا بالقتل ولا بالسب ولا بالشتم ولا بأخذ الأموال، يعني نفي لهم بالعهود التي بيننا وبينهم. Аларга карата, калпаларга карата аларга зулумдук кылбайт, эч кандай аларды өлтүрбөйт, аларга карата оорлук кылбайт, аларды урушпайт. Ошондой эле алар менен болгон мамилелерди бекем кылат, бузбайт, мамилелерди бузбайт. هذا عنده جوال. تليفون؟ لا اترك هذا، انتبه معي. نعم. خليه ينتبه معي. الثاني القسم ولا يخالطهم في اعيادهم في احتفالاتهم في طقوسهم. Ошондой эле алардын майрамдарында, ар кандай бир салт салтанаттарында катышпайт. نعم. نتعامل معهم في البيع والشراء. Алар менен болгон соодаларда, соода сатыктарда катышабыз алар менен. ندعوهم الى الله سبحانه وتعالى. Аллахка дават кылабыз аларды. نتعامل معهم كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار الذين بعث فيهم. Алар менен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай калпылар менен мамиле түзгөн болсо, биз дагы ошондой болуп мамиле түзөбүз. نعم. اذا هذه هي المسائل الثلاثه. Демек, ушул 3 маселе. لابد نتعلم ما هو التوحيد ونعرف انواع التوحيد الثلاثه ونعرف هذه المسائل الثلاث. Сөзсүз биз таухид эмне экенин үйрөнүшүбүз керек, жана таухидтин бөлүктөрүн жана ушул 3 маселени сөзсүз үйрөнүшүбүз керек. والله اعلم. Аллах таала жакшы билчү. نعم.